ҳамтон салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Суғд Авто қарор доред. Бародарам имрӯз шуморо аз нархонаҳои мошинбоздори хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Ина бародаро як чизе гуфта мегузарем. Телеграм канал кушодем бародаро, мошини арзон дар телеграм канали мо мепартоем. Силкиша дар комментарий мемонем. Марҳамат даромада обуна шавед. рафтем бародарам, лайкотонро мезанем, видео падилис мекунем, чӣ мошина дака бошад дар комментар нависед, мо ҳатман ба навор мегирем. рафтем. Ина бародаро марҳамат Kia Sportage будааст. Мошин вагони бародаро соли 2015 мотори 2 мешавад. Ина мошин чи арзон мекунем, хуш шуро нигоҳ кунед. Бародаро 4 та баллонош нав. 2 та дара без ключовой доступ, 4 та электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожин салон, люк, панорама, монитор, старт-стоп, обогрев сидений, охлаждение сидений, кондиционер, сиденёши лифт бародаро. Пробегша намедонидме? Ая беничем пробегша меёлепса, обогрефи қиқошам дастина. 4 та обогреф. Якши 19000, якши 19000 пробег дорад бародаро. Документош солонаме? Документош солона. Техосмотр, утилизация дорад. Боз нархша бисем. Нархша бародаро 135000 сомон гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефоншон марҳамат 92859 0300 даст. Херидоро бошад ба ин номро занг зада мошина савдо ка мегиред. Рафтем бародаро, як тия лайк мезанем, чӣ мошин дака бошад дар комментар нависед, мо ҳатман ба навор мегирем. Ина бародаро марҳамат Kia K5 будааст, соли 2011, мотори 2. Мошин полни наворот будааст. Документош то охири сола будааст. Тонировка, техосмотр. Марҳамат. Ҳолати баллонош 4 та баллонои нав. 2 та дара без ключовой доступ, ина 4 та электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожин салон, панорама, монитор, старт-стоп, обогрев, охлаждение, кондиционер. Короче, ҳама наворта дора. Сиденёш лифт будааст. Исам. Ин ҳолати салони қафош. Обогрефи қафошам будааст. Документоша гуфтем бародаро то охири сола, тонировка, техосмотр, утилизацияш. Нархи 115000 сомон гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92859 0300 будааст. Херидоро бошад марҳамат ба номро занг зад, мошина савдо ка мегиред. Я бародаро марҳамат Honda Servi будааст, соли 2008, мотори 2. Бензини бародаро мошин чи арзон мекунед, хушро нигоҳ кунед. Ҳолати баллонош бародаро марҳамат. Не ҳолати салонаш 4 та электропакет, салонош кожини салон. Мультирул, коробкаш автомат, кожини салон гуфтем, панорама, монитор, калид будааст. Мошин газ бензин будааст бародаро бо. Не ҳолати салони қафош. Документош хело. Нав. Документош салона будааст. Кондиционер ҳамаш кор мекунад. Нарх шанси 100000 сомон гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад бародаро. Херидоро бошад марҳамат оз номерош мебинед, мошина савдо ка мегиред. Тай номерошон 92 772 54 25 будааст. Ина херидоро бошад марҳамат. Ина сафедашон соли 2007 будааст, мотори 2.4, мошин газу бензин 4 веди, газу бензин, газаш евро 4 будааст. На бародаро мошин чи арзон мекунем, хушро нигоҳ кунед. 4 та баллонош, 4 та электропакет, коробкаш автомат, салонош кожини салон, не люкаш не будааст бародаро.
این نواراتش Техосмотр утилизация дора бардро. Аз нархш меписем, инаш нархаш чанд пул даст. Ина нархаш чанд пул ако? Ако? Ина чанд пул? Ина шам 7000 даст. Ина бардро, ина шам 7000, нишан 7000, солай 2008, 2007. Хайдро бошам марҳамат бардро, аз номершон мебинем. Занг зад машин савдо ка мегиред. 92 772 54 25 10 92 920 55 25 Honda Civic 7000 лайк бизанем бардоро. Ина бардоро марҳамат Opel Zafira будаст. Солаи 2000 мотора чанд? Мотора 1.1 будаст. Ина мошин ҷазо мекунем, хушро нигоҳ кунед. Газ бензин ай? Мошин газ бензин дора бардоро, ҳолати баллонаш 4 та баллонош нав будаст. Не ҳолати салона бардоро 4 та электропакет, коробка механика, салонош лахта будаст. Ина кузоваш бардоро маляни корош ҳаст, неки хадавои мотор, коробка ҳамаш 100% мегирад соҳибаш. Кондисионер кор мекунадми? Анisi вақти кондисионер мекунам, ҳама кондисионер меписад. Нархай бародарҷони ман, нархша 55000 сомон хусусият мошин бо савдо мешавад. Техосмотр утилизация дорад? 1 сола. Не, рақамои телефоншо мемонем, марҳамат занг зад, мошина савдо ка гиред. Кори маляниш камтар пулиш мепартем. Гуфтам веша. Номер тора гиред? 92 92 851 851 55 90. Ина хердро бошам марҳамат бардор ина. Инҷашо камтар корашай. Не пушташо камтар корашай. Тамом бардоро мондаги ҷош полировка, нимҷош камтар краска мешад тамом. Хердро бошам номери гуфтагим мо занг мезанам, мошина савдо ка мегирем. Рафтем бардоро лайк бизанем. Ина бардоро марҳамат Opel Hatchback будаст. Солаи 97 мотора 1.6 мошин газ бензин дора бардоро. Ина мошинча авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ина ҳолати баллонош 4 та баллонош нав бардоро. Ина ҳолати салонаш. Коробкаш автомат, салонош лахта будаст. Торпедошам нав бардоро. Пробега 108000 будаст. Пробегшам кам. Документаш хена. Техосмотр утилизация дора бардоро. Кондисионер кор мекунад не? Кондисионер кор мекунад. Нарх шанси? нархай бардоро 70000 сомон хусусият мошин бо савдо мешавад. Хердро бошам марҳамат номеришро мемонем, занг зад мошин савдо ка мегиред. 92 742 46 ина бардоро хердро бошад, ба ин номеро занг зад мошина савдо ка мегиред. Рафтем бардоро лайка бизанем. Ина бардоро яхти дига Toyota Corolla солаи 2009 будааст. Мотора 1.5 мошин бензинӣ. На мошинки авзор мекунем, хушро нигоҳ кунем бардоро. Якте лайка мезанем, видео поделиться мекунем. Чӣ мошин дар бошад дар комментар нависед, мо ҳатман ба навор мегирем. Олти баллонош нав бардоро, дута дара без ключовой доступ. 4 электропакет, коробкаш автомат, салонош лахта бардоро, пробегаш 121000 даст. Ин ҳолати салони қафои мошин марҳамат. Монитор старт-стоп даст бардор.
Буҷетош салона бародаро нархша 95000 сомон истосиям мошин боз савдо мешавад. Рақамошо маърамат 92 612 77 79 даст. Херидар бошам маърамат ба ин номер занг зада мошин савдо ка мегиред.